uh kungam sang an tharin de mekhan shapshu ne che kele le shi lamdu da dewe sabjon de na ya nyamshu nang ke mekhan kinji chebe member tang ani leje thumong le ya tomate ni tude le kon sabshu che ani kaso ta sam test le shue yi ta tharin azu sabjon di ki ta engineer le ya ming di chate yu standard service delivery guidelines quality assurance standards la dwa ta di sabjon di ki mi gi to do ti ta ni cha tude le kon ki ngone ta sane kyapong mekhan kha la ya mekhan nang lo la ya ta da mekhan shapshu ne che kele lishi dinde chik ta engineer shu quality assurance program la da hospital quality assurance program dinde chik ko ya de kechum bol ya si ne ani lamdun ch tibet na yo de ta lamdun di tibet na yo di ani na ba so le ya thari ngotu shue ta an ngotu shibe thone ta ma ba ya di sane le ya ani mixe me nga che ta tinga le ya lamdu di chata nang ku yu den di cha cho chi khala cha cha cho bu ngone chata na dinde gi ani rewa ta mi gu thone sab tharing de labdu di ngotu shue che to ani nga chute le ki anda chate chembe leje chiring cha de yo sin di shue yin to ma de ani ta ta lamdün di ki zo li shi sa wa de ming le ya ta men khang shap shu ne che ke le li shi di ki mi gi zo do de ta khang zar mang do marang zo mang zo la ya pi ze da den be ki men khang ge shap shu du be de re na shap shu du ba di yang ani chi ki chang ma la ya chi ke ne be ki 가서 대자다 안다는 시 공간 줄이야 지금 튕긴 가리 요배나 진용다 아니 다는 시 직종나 시 아니 디는 신게 지가 니버된 베톤 면주다 튕긴데 라에 데데게 아니 공부 요배 토네 샵슈 두베다 안 디강라다 야 튕긴 디게 자베 명강기 튕긴데 고고디 갸첨부슈 인데서 발이야 아니 디 참마다 뚝도에 요 말데 이나 ngaranzo mekhan nanglo la ya kharir tungen yo ena resources kharile yo ena digi shison la ya pakbe ken nga chu pise tembe tungen jik mangzo la ya tube di mi zo di shayores and di shwe da engineer shwe na tanda di to provide quality health services of proven effectiveness safety and acceptability la within the available resources ngaranzo resource khari available yo ena dilappa be ken nga chu pise da tembe thon tungen jagi yins la 어디 미국도 지그래 내내 다 되게 좁자 쪽으로 어디 단다 리시디기 가르쳐대 쇼이나 어 디레 단다 당보디 맹한 칸나로리아 다 퀄리티 컬처 데벨롭 체디 개점 부슈치 인도다 디기 마음발에 두베스에 지그래 니우다 맹한 공도 쉬고는 맹한 카기 나로리아 튕겐 가리 저वे나 민주당 다종체 디게 차상원에 네베기 대자래야 공부셰외도네 민주디게 메나 튕겐디게 오네 니버덴바당 직종도네 창말이야 미 체레나 중앙레나 딩알레나 술레웨나 딘디 창말이야 직종나시 다종체고야다 직종나시 디체고야 딘데도래 고류상고시 주에 다가나시 맹한 리제 조인베나 지게 창매기 참dü도네다 아니 지게 가스그라 니버데베도네 차레나 두에 고류상부 주에 디는 신게 딱 지게 규제 댐베 튕겐 디게 아니 지게 다치 가서 그래 찰레네 나오이다 디는 신게 데게 지게 라가다 랍루 사와 지게 약고 차와이나 디 그마체베 토네 마오발에 로직 로니 지보지 멤버로 멍보지랑 신기 아니 네트워크에 된데 토바 지에게 코리우 상보직 중에 어디 대직란 타마디다 지게 메가디 랑아랑소 용해 제도야 조다 죽자도 어디 디차대요레 신디 슈에이 데네당 아주 마다디 맹한디게 나로야 딜리시디 고에기 내가디 가르라나 조디다 시에디 직디 네베기 어 가시그라다 삼주라우라 통주디 나로네 직기네가 저기요레 직디 맹하나 랑라야 잘레난게 조기 통주레 직디 등용강을 가지는 내가 시기요메 디케츠 디조 숨내가서 따고야 계신 브레상고도 당보디다 맹한기 나로 용행 네바조 임베 있는 네베조라야다 직디 등상 아무도 만다고 등산 내가 졸이야 아니 지금 레와이네 체다 아니 지금 미세이네 토와이거래
rangxin ki kala na shunga menghan lewa ine tachi nga zo gerba mengha ta tingire rangxin ki di kaji na gerba menghan ki chik tagyong chi tang re gerba menghan ki tungyen re gerba menghan ki di indu ta di ko rangxin chi cha yung gu yu du an di rangxin ki nga zo chik menghan dige di rangxin chik zung zhuwa ma tu wa yi na ta cha san ta che tu wa ma kala ganzam chi nga zo ki nebe ki chikara patient satisfaction sikidwa di khe chambu shu cha dega warwa dige to ne nga zo che ma tu bi na neba di chik nga zo de le di ta nga mo le lore lore nyong nyong chi bayi na kange chaya da de chik yung dega warwa ta chik di re de niwa de neba le ya tu tol ta yung che di khe chambu shu cha gi yu du dinde to ne ya quality assurance program di zo khe chambu cha dega warwa di chire sha de ne ta ya 맹한 찰리 난겐게 레제 종원의 문의 예배네 다지 quality assurance 같이 내가 저기 요를 선고 요를나 당부디 맹한 찰리 난게 상마기 내게 뭐네 내가 수르지 레버이나 되게래야 면주 강다다 튕겐 가다를 스테고 삼배 레와 상보지 키니 상마 연구 요라와 디데지 둘레 디데 상보지 차투베 라양 쿠리우 상보지 고에 계신 분인데 디데라양 quality assurance 리시 디데지 요바이나 아니 내가 저기 여러와 디는 신경 명하나 자베다 단다 자라 내바지 레와이나 레다 니신기다 주마직 견점래야 투계기들 테레 레와이나 디데갑래야 아니 지 레가 치고의 프로세스 딘주 창마 아니 지금 내내 남들 세부 요웨나 SOPD 요웨나 링겐 수수 지기로 가와 지기로 디 차상 장마 요웨나 아니 clarity 요웨나 레가 치에기 되바이네 망알레 다 아니 녀타 메와타 데데 톤실 코류 상보 중고 딘데 임베네 quality assurance program de keshin barwa ani 다는 신 명한기 나로 멤버다 매숍 다 수배위네 당에 지겐 두고도 돼 있는 명한테나 튕게면도 취재디면도 잘라디면도 강바디면도 쓰네 아니 딘데 강에 돈에야 내가 지 맞게 내다 연구였다 quality assurance program 나는 뭐야 디게 차상 아니 애드레스 지역이 답시지 네 디네타 진경 원이 베이나야 지칼라 그랬다 먼저 개봉 명한 칼이야 내제 초보리 다가는 튕겐레 다가는 취재레 다가는 신기 레샤레 다가는 신 다지게 주중기 레리 단나 데미나조지 빼기 유리 디게 차상래야 빠베게 다지게 배제디 야고 땅나 삼겨 되는 로레 내가 용아 용에 로레 아니 지가라 명한래야 부게 용용 줘야 다가는 신기 로레 지게 아담 멤버 땐도 진행 용도 덴데지도 안다 튕겐 디게 차선 아니 지게 배주시다 매왔다 디데 돈에 강내가지 있고요래 디는 신경 배주 매외 게임게 주제 망고 줄라줘에 덴데지도 딜이야 퀄리티 애슈런스 프로그램 디 개점 부직 차되게요래 다는 신기 아니 양아 좀 명한 디게게 아니 지조라야 빡베기 그걸 빡베기 튕겐 자투에 딘데 돈에 퀄리티 애슈런스 프로그램 디 내가 통비요래 다는 신기다 네버지기 좀 명한래야 면주 제투베기니 내시직다 나자직 요바이나 안 디게디 마당줄리야 아니 규제다 데데톤에 마틱 마당웨 깽기 다직 칠로 맹한라 조고 내다 차와이나 미지기 고무 마랑주 맹한나래야 고무 지안나래야 면주 제투베디 칠로 쳔바이나 고무 직노 답나스텐데기 다 람조인다 참마 지바이나 데데기 내다 셴부지 월이야 쳔바이나 아니야 디 지조 트레딩기 강연지래야 뭔지도네 딘데토니야 quality assurance program le nega chi chade gyore din ne shin ge ta meng ha rang rang su che re an ji zung kya chen bu ji se we na ni ji yong ge meng hang sa ne na lo le ya ne ba ma go ji ge be meng ha chi me ge ge ni shak chu chi mo wa la shak chu chi ko ne da cha ya da ani ma go ji ge ni na za chi ge chab le ya na za ma go de ko ne ko ye ge nyang ka ta de to ne yang 지금 먼저 주대래 강에 연구도 디참마 아니 개천불이야 시베토네타 퀄리티 애슈런스 프로그램 디 개천부직 통고요 레시네 디지 슈에이 다 되는 아주 다 퀄리티 애슈런스라나 도와 맹한 셰프슈 네체 기네 그래서 말이야 네체다 다다디 퀄리티라나 칼기요 레스 당고 definition di 먼저 고추가 개천 붙이다네 자기요래 다 quality loss 왜 나치다니나 degree of excellence like the engineer 슈웨나 잘라 더우니 요웨나 디라니 나로네 아니 잘라니 디기 다 튕게 더우니 요네 잘라 더우니 요네 디주니 기 나로네 아니 칸디 튕게 야가 요웨나 what standard 포와체 네제 포와체 뭐 딜이야 quality 야고 두스던디 디 용다 더 차대요 와 제도 좀 맞다 가지고 이네 최대 나로래 임베나 최대기 나로라야 슈치야다 다 게진나리야 다 카리시샤고르나 퀄리티라도 선발라 얘네 네 템베 예외 네세직
내세지요 다 갸가 슝기 민나레 다다 카스그레 NAPH 요레 quality quality standards 갸가 슝랑 national quality standards in the set 요레 맹항 요레 다가는 international 시험에다 JCI 다 안티나 시기 다다 소보 망보 여러와 international society of quality 라네 디게 차상기 양 그라주 내세직 샤야 디게 내세 lap바베기 가주 뇨구여나 안티 quality 디 야포 레스 라네 도스직 definition chik di lete ngor chesa nge ne pe biye we ne se chik la ya nga ju ki service ti takpan tigi yu na takta digi yu na an di quality ya po to so di definition chik de quality assurance la we na ani ta nga ju service di quality standard tembe chiwe ani ne se di bodo le chedo ko takta rugu du mi do di do la ya ani chashi da tembe to ne rimba da tembe to ne chik takche che da ani cheship che di gi ani lamlu ta digi rodan chik la ya ani quality assurance la ne picha de go ra chesa phege na ya menkhang shep shu ne che gelen lishis la ne ta ti cha de go ta di nang lo lishim bi na thangbo ti chaishi sue planning che dine planning dil ya pa be ki chada na e di je la ya ta ngo dil pa be ki monitor che chada na ne ya ko takta ru do monitor che cha che la ya di nang lo la ya ta chi shen ja dang an ma chang wa ta ya chi ngo ne lap cha leng ko de yo ye na di ye cha sa ma tho kyun che a di ye di yang yar ke tang ne cycle chi to ding wa la che za PTCA la ne plan to check and improve la ne ra act la ne ra ti shi di wala ya 4-step management process chi wala ya and quality assurance program ti chale na de yo res ne den de cha di do chesan ta thanda ngan zo dile trading ki chone be na ta thanda quality lamna nega si ko ne ta khe che shu ta thuk cha de yo ra patient na thangbo ti effectiveness ni bo temba ani deja safety ti do le ya thungen ja ma ja de nega cha gi de timeliness equity chik zung na shi ani integration pazurwa ta deze mango jo chik zung changma nyamru to chale na ani cha chobu ngone an nebal ya gongba shebe to ne people centric mimala gogol pa be ta nebal ya samta be to ne tingen chae dige di ta pemisi kechim bu yindu dige kangla ya ne da inji ki menkhang inyu ki menkhang chi ki da nyen thong ya ko sto di chik sero na di pe informative show sto Healthcare is about how health services are organised and delivered to support people in maintaining or improving their health. To ensure we deliver the best healthcare, we need to embed the dimensions of healthcare quality into our everyday practice. The dimensions are safety, timeliness and accessibility, effectiveness and appropriateness, patient-centred care, efficiency and equity. Applying these dimensions leads to a reliable healthcare system. Reliability is when safe, appropriate care is provided by the right people to the right patient in the right place at the right time, every time. It's important to foster partnership and teamwork. It is also important to recognise what goes well and to learn from our reliable systems. We need to celebrate the great work that is done by healthcare teams every day. This module introduces the basics of the quality dimensions so you can better understand how to apply them in your workplace. This will help you to recognise opportunities to improve the care and service we deliver to our patients. Safety in healthcare is about reducing the risk and impact of incidents that can harm patients. An incident is an unplanned event that results in or could result in injury, damage or loss. It includes near misses. An example of a safety incident could be a medication error, such as the wrong drug or wrong dose being given. Other examples include preventable falls or pressure injuries. Safety incidents don't have to be clinical. Sometimes information can be mistyped into a computer, or a patient may be given the wrong meal, which may result in them having an allergic reaction. Most often, it is the design of the system that has resulted in the incident, rather than human error. Most of the time, patients receive safe, reliable, effective and compassionate care.
So, how can you play a part in making sure safety incidents don't occur in your workplace? Timeliness is about how quickly patients receive the healthcare they need. Our aim is to ensure that there aren't any barriers to patients receiving timely access to the care they need. Timely healthcare involves reducing wait time and delays. Do we need to reduce the wait time for elective surgery, time to be seen in the emergency department, or to be discharged from the ward? Are there any delays in bed availability, room cleaning, or maintenance completion? Do we answer patient bedside call bells promptly? Accessible healthcare is about patients getting their needs met when they need it, wherever they are. This includes reducing geographical, financial, medical, or social issues that prevent the patient getting the right care at the right time. Do we have reliable systems to ensure patients living in remote or rural areas have access to the care they need in a timely way? What part can you play in ensuring timely and accessible care or service delivery in the area where you work? Effective healthcare is providing services and treatment that are based on scientific knowledge and evidence-based practice. We remind ourselves of what works well in providing patients with services and treatment that are appropriate and based on research. Effective and appropriate care can also mean not providing tests, medications, treatments, or services to those not likely to benefit from them. We always need to question what are the most appropriate medicines, therapy, or tests for our patients. Appropriate care is also about how we can reduce over-treatment or under-treatment to our patients. Over-treatment could be as simple as not following blood transfusion guidelines and transfusing blood to a patient unnecessarily. Under-treatment could be not performing risk screening for delirium, pressure injury, or falls risk. Effectiveness also involves our everyday interactions, such as the effectiveness of our team's clinical handover processes or the effectiveness of our communication with team members and patients. How can you play a part in ensuring effective and appropriate care, service delivery, and communication in the area where you work? Patient-centered care is about putting the patient in the center of the care system. It's providing care that is respectful of and open to individual patient preferences, needs, and values. Does your daily routine consider the patient's needs and support their experience of comfortable, timely, reliable, and safe care? Sometimes it's easy to forget that the patient is the fundamental part of the healthcare team. Partnering with patients allows for sharing of knowledge and decision-making. How can you play a part in ensuring patient-centered care is at the forefront in the area where you work? Efficient healthcare is about getting the most out of available resources to deliver the best value healthcare we can. We need to ensure our models of care are clinically appropriate and our procurement is cost-effective, avoiding any waste. Can we think of things that can be done a different way so that we deliver better value healthcare? For example, should we routinely admit the patient as an inpatient if it is equally effective and appropriate for the procedure or care to be delivered in a day case or outpatient setting? How can you play a part to ensure efficient and effective service delivery where you work? Equitable healthcare is about delivering care that is of high quality, regardless of personal characteristics. These include age, gender, geographical location, ethnicity, religion, socio-economic, disability, or health status. Is access to our healthcare fair for everyone? How can you be involved in ensuring that care is equitable in your workplace? These dimensions are not just definitions of quality healthcare. They help us find ways to improve and promote safety and quality in the New South Wales healthcare system. The next step is to get involved and be a part in improving the quality of your healthcare service. So ta ta nga zo ta judi di na TQAS framework wa ta TVHA quality assurance standards framework tomshi di ta nga zo gi
quality assurance program di ki tomshi di chate thangbo di cheshi nanglo la ya kecheshi di ta neze khari standard khari set ching be and standards di gi mi gyu ta an khandes ching ngam zo chile ya measurement lagro khanda khandes ching til cheshi ching be lan di tempe cheshi nal le ngro thangbo che ti jala a cheshi di ge di ani standards di ge di khandes measurement system khari la ngam zo tugun bes hi shang bes lan di ngam zo ten khe sa ra ta da number chol pheje thanda thep di racha yugre thep di yo na thep di nanglo ngam zo shipta ta de khö de yo checklist base la ngam zo point based system ga la ya ani ngam zo khazin de kya pamne an thama de ya focus area ge de jo di nang le ya ngam zo gi focus area re le kya khazu thopsha o de le shisha to ne menghang gi standards zo shimju che ti chik cha du tu te ti ji tenis sumba di ani subjong training and capacity building ta handa neze de ta an nga zo thanda di lamdun di ge di khodo pe de ta an ti leje chole ya mixe gi mekhan leje chole ya changma khen we nega le ya indi sombale ya changme ge ni ti semole ya shawe thonan chela chapa na ti indu indi ngotu che de re tene shiba de ya constituting hospital quality team mekhan nalo la ani mekhan kinji cho chairman do che andi wala ya ani member ani tene mekhan kha gi teje yorwa te che suna da da head nurse che an tene ma lab pharmacy dental changme gi teje re gi head re dinala ya yowa che chi sombale ya digi chojun cha del quality team na ra digi mekhan chojun ji su go re chojun chu ne chojun gi ani tanda leje gi mekhan na lo yo leje chole ya tanda di standards del pak pe gi ani legyo kyab ne leje su le lege khari ki go yo me an nga ne ngamo ni yo shimbe ina ko ya go yo che ko tagara ti kizi yang le shi sawa de nyen cheshi na me gyo de yo ne ti le ya legyo kyab ne kandar lengen di kotem che go ya ta an di jela lochi gi nang la quality assurance the quality team ki mekhan gi quality team ki ani tawa sum mena tawa shi le ya charchik mekhan susu mekhan de susu rangi ta ti chi gure audit chi gure assessment chi gure chesa preparing assessment schedule sambala ta assessment chi du sambala ngajo khan chondu chojun di gi ani khadu le ya ngajo ti le ya cheship chi gi beslan tokship chi gi beslan ti tuju di tempep chi wana shin gi ani tokship chi chawe jel tokship gi nanglo le ya nyen tho nanglo khari themba ina ti an mangzo le ya mixe ta mengha le je changma le ya ani kendo che do dishe kya ta an dil pa be ki ma changba ta ma di gyo do zu yime ne yarke tang gwe di ko le na action planning so gwe ta an di je la ta yarke tang gwe rik tin de yo we na ta yang kyo tang gwe rik tin de yo na ti kyo tang ya che an dil pa be ki kandar ta thama di neje di malep kyo di level suye ki che to ani kari che gu do de che suye gwe de ta pro SOP de mewa ya na SOP suye chala mewa ya na chala di ya thapchi che san ta chala thapchi chi lo so sa ne che yo de ti me na yu le shuye yo de wo de so mal de thapchi che de ne thama di ta facilitation and recognition of best performing health facilities la so mal ta di tudin le gung charol tudin le gung ne lochik la ya charchik mekha che da dinga nang lo la thengchik cheshi yung ka la ya ni and quality standards dil pa we ki anjo ki assessment chik chig ro audit chik chig ro dil chine an menga changma na no ne menga chebi sum de la ya anjo ki ani best performing hospital la ni ra dil ya ni award ta cash prize chik ti phu an ti jela ya di nang lo la ya ta du sto ti di ju sambale standards di ge thanda tempe chi standards di flexible yo re thande chala ya logic ni ring ti tu re di nang lo ne ya chik ne yo tang go re ta ya sawan nem go de chik sawan lu go de yo we na ti ge ti sanne ne ya men khang ki ji member ki ngwe ni re ta ne me shem ngwe ni re ta ne li che su yin be ne de ne ya kong ju pyo ye na de la ju de zo ju ngwe ni ta chen de le ya di gi du sam de ya lu chen ki wa sh tu ro wa ti ki wa chen be na ya di la ya go ni cycle di wala yang go ni sab chong phu le je le yang these changes kari chen be na ti kor ko to pe chen ni kandar di kora kyam ne cycle chik to de ra wo di la ya ngzu gi ta jomshi ti de cha de yo sin di ji shue yi an di la ya zo ngzu level ngil tu ro ta da gong do shu na chik di internal evaluation di mekha today central level limbe da today le ngwe ne lo chik la mekha gi mekha che da dinga la ya che ship che to ma visit yung che assessment che chik che an sani rang le me na quality assurance team che ro mekha gi o ti gi
dawa sumla charchik mena dawa shila charchik ngebartu 명한게 assessment chegoya che 조중원에 이 internal ngazu evaluation mechanism che and external evaluation dita maomba ki cheshi ta tharin de ngazu ti tha chubu yabu chimba ina maomba le ya ta NAPA GCI ta khawa ina ngaran chu standards internationally acknowledged internationally recognized thokpa de yoro wa dige ngone ngazu accreditation le tabshi che dinde thone ni external evaluation kala to 딩이 기도는 좀 제시였으니 디슈에 다다다 딜이야 간주 기 가젯 밥단 디다 70 간데스 시기를 나와야 당보디 간주 포커스 에리아 오브 컨선 레데 포커스 에리아 란나레 디랑이 에리아 게더네 nenga yewe ani activity ke la jo thona chira activity re la ni jo gi area of concern chi wala and standards yung kore standard sum yung so gira standard shi yung so gira ne je dige standard chi gi wala that standard deal ya nga ju gi khare khare chagin sang kuran ti chi wa ti cha sa measurable elements la suna ta chagin sang go ya direct di wala na chu yung so gira ke yung so gira ni shu yung so gira what measurable elements what the chumala dila nga jogi ta kya pa gura kya de chukchia chagen chasang changgi yobe na an dila ya kya ni chagen chega ma changi mena chik changi gora mena lego chumbala ya an deus kya pa beto ne an dili gora adi ya standards measurable elements ki kya changma ya tomne standards le standard chasang ga kya tomne focus area of concern ki kya de le ngure chilsambala ya odu system gi wala ya ngajogi tada chiship chegi lamluti ti chade yusin ti shuei ta tanda ngajogi konan chi ko egi tanda activity ke chishu ge de focus ire ge ti ta ti chade yor thangbo ti karela na governance and infrastructure and governance la du sambala thangbo ti thungge zugdun da ani jingyong menghang gi jingyong ganjes signang go ti tige de area wale ngure nyewa dilaya ani access and care of patient larwa tilal somala tungge top to tobe tungge mengana tungge yugo ti ani top to ge nyuba khade do mi ma le labu ngon top ku do mi ti ta ya ta never ta kyong chi dang ki ani khade tungge ki ne dang khade re to odi cheship che ni wodi sumbadi na nija danyar human resource management ro di ge thole ta ya and then shivadi mena management of medicine ra gyenge me gi ani tangjing hande nang do ti je ani dene phachin hospital infection control sun ta peng han na la ya ani kho le labu ki nazar rik tin jo nyanga yudu sambal ya ani tinde rik ti ani kho gyap chembu ye me dige gi ye be rik la ya da nazar rik ma kho che do ani niri ngo gi li shi di kade to cha chu bu tu mi do odi jik re dene quality assurance program sa menga ani shepshu ne che kelen lishi ti chaktar khande nang do mi ti jre tene IMS la so na information management system do menkhang changdo lishi dige ti tangji ta ani lamlu ti khade re to re mi di che ship che re an thama di ta outcome ta chiong gi ti ma jo chogbe gi ta lishi di gi mi gu ta te thegar jewa yu ti mi gu na lo le ya ani dumje de khare lesha di ngan so che ship chi re dinde nyanga yuwe ani area ke la ya focus ide ke to la ngan jo gi di thona che di na no da tharing thangbo di ngan jo gi chudur che di infrastructure and governance la du sambala sating issue na chire thungge zugtru jingyong dige gi nyanga di ani kechimbu yimba da chame khenge bare tige bewa yena da di mig subu gi di do chira da skeleton do jira wa mengha la ya skeleton di mi subu skeleton mena ya lang to ya man na sing mengha gi ya cha ya lang ya che do ya niba den be thone da ani cha zu bu ngone chale nang to la ya shiza di da dige di cha de gi de ani thungen zugju jingyong sum digi ne dang hande re men do chi chi che din nang lo ne dang zo ke chi shu di thangbo din standard thangbo de khare la na engine ala ya the facility has infrastructure for delivery of assured services at available resources meets the prevalent norms la do sabala menghang di ani mata la tungen tigi la ni chik thanda assured services chi yor ang zo de assured services di
essential services dige da chang gu la dige chang gu la tungen dige di pak be ge men ha la ya chala dang men ha la ya da zug du li ri dang tungen dige chang shas la ne di chik standard thang go de standard new di the facility has equipment and instrument required for assured list of services those mala men ha di la ani mata la tungen jagi la ya di la pak be ge ani gye men menju da ani rik menju da dewe ge ne chuje rik ti changsha aslan de chi standard sumba dila the organization has a program for clinical and support service equipment management la sambala ani mengan dila chuje da nyar che gi chuje la so chuje changma ma da chuje keche rik ti ge da nya che gi ani cheshi dang ani lishi jik dus la sumba de shivadi. The facility has established programs for fire safety and other disasters. Menghan dila megyu chungyo ina an dige gi chedo deja gi lishi chik koran zo cheshi na dus lani odi shiva di che ngawa di mena facility provides diagnostic services diagnostic ta menghan dila ya ani takje gi rik gi tungje chatan changshas di che chukdi chukba dila ya the facility provides support services and the chama kyenge ba re thada ti ngadar ta member da membership ki tungye menju te la ya ani khandar kyapyo che ki ani tungye de ge changsha asla du sambala thangbo de ke chu da pharmacy re menju re tak thawlu tak che re so re physiotherapy re tha ni sing gi ani tha na sing gi thada housekeeping re shala re dietary re dige chasa ani tungye dus la ni ti the facility is compliant with the local regulations and law la sambalaya ta thanda mengkhan da dewe ge utim ani lakhe mangbo chi koguyor di da pak be ge ana utim da thim be ge ani chakyen changma changsha slani tim da thim be lakhe khare koguyor na di chakyen changma chang dos lani di center dimbati cha de yor chiza dige ta 자외다 망고 쇼요 때 이네 다 단대 차라야 가지고 단다 공부 당보 윤디 아니 운에 지게 베이직 도지 마시네요 말 그래서 베이직 러파 베기 한 스탠다드 듀라야 가지고 포커스 디체 스탠다드 당보 나로 리메나 넘버 조 데시다 단다 가지고 네 라원에 시레 아다 먼저기 마탈 튕겐 저기 라야 튕겐 딜러파 베기 아니 맹한 그 중주인다 다 디게르테 chala dige changi dus la du sambala thangbo khari sigu wor lawe na ani chuju ni sabshi chu dang lo ke tungen do min do di changi yowe na an kya jai ni che changi mewe na lego che chega mewe na 24 hours supply mewe na samsam lo me na ani mewe tungen mewe de yowe na kya jik de jik che dene sangju changma shu nya sha aslan di chi dene fire safety ka program dos ani drainage system dos khangba du zo ne lung pha ro chu ro che ki ventilation system ya bu dos an lesha la ya mengha lesha thungen dos mixe ki ta da core staff la so na member membership ta ni ta da mentor la ya thungen lesha thungen dos che dene mengha gi ani ye ye ki chi boundary nang lo li wa ina boundary nang lo ki ani sa ja tong ba de la ya cha de ta de zu ri tu ya bu chi ni ne cha du tu che chang ma ya bu nya sha as la ni the landscaping is done at den che dene ani ba mengang ge thai kan sa rawa kor sha skala na simjen da da mera mayu che do chile tene mengang ge ya ta entrance la an be mi te chok chok ki tungen kop kya dan de ge ani lok den de tungen ya bu dos che tene emergency exit chip dos mengang la kize me sure wa yin na re ya kang ye che wa yin lam sang khona entrance exit points mamu ko do emergency exit point chip dos che and then thama de la ya entrance with barrier free access mengan la ya ani chigi khara wheelchair yu ko yu nge re ta ni mi ma thong nge re ta sin lo na kembo adi kembo chi le wa yin na khra yin na ya ma twe che to ani digi le ya kongba shewe to ne kale me to ne ya cha ya da phabe ki tingem to lo samra ta ramp re an rakwa simsa ki lakwa simsa ki tingem re ta na lo re ta na sin gi di ri ki tingem pe ya bu changsha an di na sin gi mengan la adequate la so tange shimbe ki ani ana khorlo kopya tende tingen re an stretcher re dige tingen do uslan
dige point de thangbo na lai shirin ki tungen di thangbu dos la di chile dene nyiwo de chimbe dene thangbo di nyiwo de ya measurable element nyiwo de la khare la we na menghang ki khasig layout the demarcated areas department have layout and demarcated areas as per function la sombala thangbo di facility shall have pictorial layout of various space displayed at registration areas la do menghang gi registration area de la and design khao cha yu me digi ani remove pap ne ani layout chik char shas lan display chi shas char shas registration area la an di nang lo la ke che shwe de ta na de ke che de ge changma chui shas di ching re ani doctor room da doctor room chik khapsan chik jo sha room chik tus tene ot room da labor room da dressing room la ani food shield ki thoje digas chi ki ani kanda glaze style la da glaze style handa smooth yu kes wala yo kya che o di tiles tin chik chikbal ya chikba kan wall kala chikba tiles kar shas la ni di to wo de changma su ye da chuma tha da ani khari ne chik infection ju bang ti yu de di changma su ye le la wu ye la glaze style de ko gu de fit shi ba do chikba kan le ya tiles kar gyo to min do di chik chagen cha de go de ne ani the clinical establishment act ke ya shung ta da act chi yor di wall ya ani me nga sang mal cheshi chi saja le ya pharmacy na saja digas ko re space digas ko re la yor lab la yor x-ray yor di la pa pe ge ni saja sang ma tangen shi ba saja tu us la ni di measurable element sumba che ta di di re mo re ta kezi layout khandes ko re la na registration area la thangbo ti re ta di sample round the numbers of su me nga la su su chi su yo chi ra ya entrance che and then it chig hal waiting room tene pha china ani doctor consultation and then sangju toilet ti changma chenbu ji gyab andi lamination gyab na re ya na ta shego gi the frame chig wall ya look ne bottom chi swe ne ya hadar mi ya jwa da nin jom chen thong de wo den de chig wa ke chom res la ne di chig di sample che ta din na sing yo di khare la na standard yo di mengan de la ni gyunye ki mengan ge chuje chama changsha as la du sambala chuje nanglo da dire menga chewa rigla ani chuje emergency tezela ya chuje digas yo ko wo re inpatient la chuje di ko yo re outpatient la di ko wo re chaga chuje pemis manggo dental physiotherapy dige de ta shirim da basic di mashi gogo yo mara la wa ma dile la yo da ya ko ne di matal dige di changgu go ra ta manju ta da ye menga khashi ji ko ra ge du som mang chela da tingge de changsha mangbo chik ta khashi menga khashi le ya ta nesare ma do 이네 망치로 등에니 창대 샤스는 디슈에 월치 선발이야 다다 디나로 탭 디나로 래 디기 주제레레 민디 디나로 세데요 직시로 나친 다다 데려야 뒤제게메 레링이 좀 뭐와체 아니 넘버 2 딜파베기 주마 다다 믹스의 퀄리티 팀 저라 디게 치십 나다 마상와 디게 창와 디아스웨디 다 도난치고 직차로 와 이네 디는 신기다 명한 체를 바기체 명한 딩알라 딩게 디스 nyunga yore odi nalo la chala dige ming bi ya diwali yore cheza tab nalo la reading kwe de yore chin siru chi chin chue the standard sumba di nalo la ta menghan la ya ani khandar clinical the support service equipment management system those la chuje dige da ni danyar chie ki cheshi yago chita ani la project de lishi chik those la sambal thangbo di menghal khare ta gre na zo equipment keche cha major equipment na menga ki equipment kongche a ta keche rig di zo changmala logbook na la logbook chig maintain chi go cha maintain logbook chig maintain chi shas logbook maintain chi a che niwa dil khala wala na the organization plans for equipment in accordance with its services facility shall have an established system of maintenance for the major equipment ra dinang lo ne keche na keche di equipment gi cheshi nanglo la keche di karana equipment di ge chasa ani validation periodic validation cover chuje di takta quran la ya result zo la ya ani chige thusho mewe thone ko takta phuju gyumje sir test report takta ligi domin ta ya cheto ani private lab tan la ya tie up chini validation yabar to chigu res la dire radi chidu sambala ya ani di mena an samre logic la charchik nebar to calibration equipment ki lab ki equipment kheche ari to calibration nebar to chegu re sta sawa sakya ina chigu mare ine ta losum le la to gyo nuzuri to calibration nebar to chegu do
di chigi dos la war measurable element ni war sumba di be na ani myang ha nang lo la ani lab radiology equipment dige di changu res ra special na thanda hematology analyzer biochemistry analyzer electrolyte thyroid digital x-ray dige digla changma la tuje dige gi ani contractual agreement da kisi contractual agreement newa yana local service the local service center ni insurance ni yewa yana dinde chigi nyabato nyagu re ta di AMC CMC nyago education bu chagu ti changma file chik su an file na nyago chuma chiship chiga li du sambala di ye tye me na sa da tyo go ta da file na la insurance sangma dinal ye an up to date yu chik di chik re dene kesi ta tuje chunga che ine nenga yimbe ina doson chimbu mewa ina dige dik dinzu yang kechimbu yimbe ina dinzu changma ani logbook nalo la maintain chi ne an di list dinzu changma sugi private khare thanda service center dende yona nyetam la dige nyambo MOU sha ne ngazu de thola chimbe na kyunzu san sugi ina na khonzu ina service tigi ina khelen yo kyo gi ina legally ma non legal binding gi dende chigi phazu khengya chigi agreement chi yo ina ani tadi kadar odi yo na di chagen changyo re then shiva dil khala orla na organizers have resources for ensuring skill based training on use or handling of equipment the tuje mangbo jile ingu the tuje dige ni leje sawa jile na re ya leje jaw kya ba na dige le ya training te gi tuje di khandes peju chi go re khandes chi ge dile ya service chi go re di sul jawa chi go dinde gordo le subzone ye bar to te gi konso le ya chashi dos and the resources dos la ne teaching rawa the tig dos and training tig dos teaching re then ngawa dilaya menghang gi lota re shi ani kasi re chuje dige changma ta dingyen shuwa ne chiba re sha ta calibration da inspection di ta chi dos ra chashi la pak be ta chi dos la ne logic equipment maintenance plan chi ko ro odi plan di la pak be gi ani chaza calibration the inspection is about chi tools la so la ta member chu men ha nang lo la calibration the and equipment management plan la jik so wo tin thang bo di plan di nang lo la chuje ke che chang ma ge list che chuje di an khadu le yang ju ki service chi ko sarwe khadu di mmc zo wo do khadu cmc zo wo do khadu nga ju di le ya dewa chi sa ge khajang kha ga yi me di chazang gi file na record chi nyaw yin na and the equipment management plan chik cha do kesa di gang di ani tada yikja di documented operational and maintenance plan nan di chadu do wa di yikja di gi di number 2 ta chojung ngwe ne de ne sane la ya syo gu wor su su ngwe che tene standard shiwa di meng ha la ya ani me shor wa ta ende chungwa de de kabla de cha che to ani li shi de cha zo li shi ya bo du s la so ma thang bo di meng ha la ya ani fire safety manual chi nyabar to nya gu wo ti chen ma nyabar nya gu di manzu ma ta su chi shi che wa yan de la ya di la pa be gi ani kunzu gi fire safety manual te dal da di tat mang che number to tang google na available yo re pang chi di so jung ne ma te ne yam number to so jung su de chi tu ne di chi shi chi ne chi su ne ti ro ba di manual chi te nya shas manual di nya wan na shin ga dil pa be tu je ri yo ra fire extinguisher re fire alarm system di chi meng han dos da sambal ya te ti ke jam bo chi charu te ne logic la char ni nyabar to fire safety ki tanda fire drill di nyabar to chigu res chigi dos fire drill che wa nan shin gen ko drill chi gyo de khadu chi me dinal su su le che nyam shu che le je ming dang ani khurang gi tanda ming da thoshung di gi chasa teb nal sha du training record book la ji or dinal lo na ba zu to kyam nyabar to nyagu res lan mon di chik logic char ni drill chi go de chigi dos lan standard shi wa di che standard ngawa de la ta takje che gi tungen dos la so ma dinal ke chu di ani mengha la chuje dang chawlu takje de zen la chuje dang ani da na sing gi chawlu takje che ge mi technician chang sha sa thang bo ti chang yo na ya ja ni wo de la log ba ge tungen dos la so ya ja ni yin sum ba de la ya an ma ta la basic laboratory the diagnostic test tingen takje dige ta chang gu res ta di nang lo la takje nang lo ke che di tanda di cha du wa na cbc che blood grouping blood sugar serum cholesterol serum creatinine sputum testing for tb rapid test for pregnancy malaria typhoid dengue urine and stool routine ecg pregnancy test lipid profile
mengan chia limbe na electrolytes thyroid HbA1c ani diagnosis of RD STD sputum testing from the gangde ta TB ge sputum testing barwa electrolytes X-ray and ECG dige di ani test di changxias lan di changyenan gyaja gi re chang mewe na gyaja lego re chigma khaje chang menan gyaja chigma ra ga mare sambala ya measurable elements dige la ya ani changu res lan ti che ta standard thukba de la ya support service la sonna ta capture chie gi ani shepshu kha de ta kha re la na thangbu ti menha la shala tungi changxia san shala di mangche kasar inpatient ta nyaba nyenge so le me na tungi di well balanced diet ton nang to shala phu dos di chi cha ta di shukchia number jo gi ada kasi re shala gi timetable jorwa dinalo la ni shala khar tangi me ti segu ra ti de chechi yuwe na di ge ra di ji de ne nyewa di laundry service nalol keche da housekeeping da laundry service nalol ani khadi go di laundry chi me digi time schedule chi nya to nya go re file chi so go de la ya khadi schedule dige de ta go yo re schedule yo nyambo la ani leche su neba sawa chi lewa da de la nya ba do lamsang khora chadar sawa nishup sawa tente nya ba do phu go re an di nang shin gi da chadar da nishup ki set nga nyung tha la set nga ani mengang gi su la ya khadui ne su la ya reserve la nya go yo ba re ta chung da sane gi quality team ne chi ship chewe na chuma tok ship chewe ka ba yim ne ting shawa ti chadar da nishup ting shawa ti ti gi or ti kang la an su la reserve la kang nga yu ju ti changma sang ya re do re men do dige ti si go education bo re ra ti chang gi yo na ti go re tene sumba de la ya ani security service menga tingala da mar de menga che la tewa cha go menga che dige la ji inpatient thing ge na night security guard ki thing ge yo go ke chen bu de chang ge yo na de wa che tene shiwa di pharmacy thing ge yo wa che ngawa de la ani menga gi da his ki the medical record never re gi ani mende ta membe menga gi dewe gi ta da yigje dige ri yapo nya ge yo ta me di ta era na ngawa ti so ta standard dimba nalo la kechi shu di nganju gi thanda di chago ta youtube da thimbe ki mengha la ke sama chang do cham dula so bala thang shu di ta handa patient thanda registration and nursing home act or medical establishment act the state rang ki thingen chik cha de go wa ti wa la ya thanda changi yo we na an mengha gi di ta di thoshi so nya go khadu valid rebe khawa khadu bu valid khadu di ko chu go re khaju bu so go khachi mengang logic machine license yo ma khachi losum yo khachi logi yo khachi lifetime yo si re indi yo na di khadu ni khadu bu re ani kesi zogu yo na di zo ka bla tanda khat apply che sha yo na send for renewal renewal che khadu ta me dige chasan di detail nal khwe ni di format di number zo print out pen che ani file chik so ne nya go chuma chiship che ka bla toship che go di inji bi se go ra 다는 시 바이오 베이스 매니지먼트 기 라이센스 요웨나 디 요아체 디 메웨 넘버 조기 단다 아웃소스 지나 아웃소스 지 요디냐 뭐 컨트랙트 에그리먼트 나 디 제티 냐나이 티고 디 지케 데네 AERB 단다 소마타 엑스레이 lokba da tewa yore lokba gi lake de yowe na lake de tela jagu gore 다는 싱기 파이어 디파트먼트 NOC 딘데 요웨 na di ki jagu gore ambulance ki RC re di ki driver license re di che da nishingi tanda DG set approval for commissioning la da dinzo ta cheta ingre so te ye number so dewa chagdo na shara mena ni tongba shana tigre so narcotic drugs time pharmacy la ya narcotic drugs and yo ya na dige ki license yo na license dige details ti phe ta na sing drug license yo na drug license ke ti chage phe ta wa de la ya tanda nganzo clinical establishment act de ta kya shung ran ni dong peje chungyi ne ko chu che tanda bodo ta ngate chamal ya chada nanggi yola chukchia da kya shungi ta centralized chine menga chia dinga ger re shungi menga da mar ger ki menga da clinic chama dinal registration chigo yes da ni di yugi lishi ji chadu wi de dinang lo le ya te ki chi yo da me chi yo be na kadun go chu re kadu license zo yo me professional license be na di details di chasan dinang chi go wa dinang shingi sales tax pan card ani pollution control ki no objection certificate yo da me dige chasan number so sanelaya phongsho di kyang and details tinang kang go re kesi license ta kechya mekhang gi license kechya di tanda khasi re clinical establishment act di kecham bu chhi yore
nation drug license the gechumbu pechagore biomedical waste management the gechumbu chegi yorwa ani dizu dik dizu nyebar to ani thona nanche ani kandar masangwa dige chaya da ani dil dewe ke da ngazu chuden ina jingyon chambal ya dewa shuche charo shuye da charo dewa na ya de gechumbu chade yore chin dijik shuye yi ta di ngazu thanda di chade yo khasigre infrastructure and governance ki dewe ki neze dige tola ya ngazu thanda chudu shure ta ngiwa di laso ta ngazu da ngiwa di access and patient care la ro access and patient care la du sombal la ya ni mengkhan la yebe thunggen dige ni nepal la ya le labo ngoni tuwe gi liba khande to ti ta ya ta nepal la ya ta kyong chida khade re to ti ta ya dige chumbo ti area dinal ta ri di thona che re dinalon kechi shu ta chita ne nepal la ya thunggen khari yobe na dige de le labo ngoni chik ra ya ta ani nepal la gogo la 참베기 아니 고를 빠베기 아니 직퉁겐 자이디 지단이 개침부직 차 연구유도다 뒤에 차서 디나려야 도난체 아주 스탠다드 포커스 이래 디나 도난체 직 차대요래 디나로는 더 스탠다드 네제 게 구요래 또 네제 구나로네 네제 당보디 가르스고르나 시자 라빠베기 시자기 미만 고고 라빠베기 맹한기 퉁겐 자고도 슬란디지레 니워디 맹한기 퉁겐 가리여베 디기 네주 디게 아니 네바레 네베기 로바레 다는 신기 시작이 아니 미만솔이야 고도 야고 빼기도 숨바딜라야 맹한라야 다 간다 registration 치나레 admission 치나레 다는 신기야 네바디 트랜스퍼 땅와이나레 디스차지 와이나레 디게 상마기 아니 간다 차시다 때문에 토네 스탠다드 오퍼레이팅 프로토콜 땅 아니 요와땅 디요베 강라야 디 이자 상마 약고친 야자치기도 이래 시와 숨바다 시와 ngawa de lebe na ani mengha nanglo la ya misu rajile wen changma la chikjong na jing gi ani kasigre tungen jagdus an di tungen jawa di yembe na ya ko koran jo mengha gi ani policy type chikdus odi lamdün di gi shizong gi zo chada nang go dos de ngawa de chobo di yembe na 자자 뉴욕 리시 맹하나 자자 뉴욕 기 아니 대전 여러와 에머전시 디파트먼트 딜기 아니 잘레 난단 디양 아니 코란 주기 람드윈 지기 시샤베 토네 맹한기 람드윈 지 시샤베 토네 잘레 난 것도 아니 어디 잘레 나와데 아니 유튜브 더 튜브에 토네도 잘레 난 것도 슬네 토버디 듬버디 베나 맹하라야 CPR 더 카디오 퍼뷸너리 리서시테이션 기 아니 이자 람드윈 기 이자 직 야포시 냐샤 스콘솔 예워디 베나 명한 디기 딱 명한 디수 있는 용식으로 몬고디나데 벨고비나데 우리사이 베나데 명한 디기 아니 미기 출루 미기 아니 미릭다 미기 릭다 다니 신기 아니 가시그레 반다 포모 다 엔델리아 렌털리 예와 메베토니 아니 튕긴 자기도 아니 미기 율보다 미 축보다 렌털리 예와 메베토니 간다 차마리아 찍나 신기 튕긴 자기도 스와 너네 고버텔이야 아니 명한래야 내가 냥이 저기 나래 수용고이나 니주 가리 지금 내가 명한래야 니주 제와 디게 니주 디게 아니 칠라 마쇼로에게 상와 디게 약보치니 딱보 개기도 상와 쇼중도 군주 채시 있다 템베토니 상와도 주냐래 냐래게 채시 빼야고 두 후스라니 더 스탠다드 구디 디차데요레 디나는 딱 개주주 당보디 맞죠 지조기 고골로 빠베기 튕긴 저기도 당쇼디 가르쳤나 measurable elements din alola the facility shall provide curative and preventive services for the diseases prevalent locally la to sabala ya thangbo di kechushu di curative the preventive nalo ni kechushu di ngongap di immunization program kya shung gi lishi di nyabo cheshi tagda dugudomido di sere rntcp tb gi lishi du tagda dugudomido di sere dene khodo lishi health education gi cheshi the tembe to chale nang domido di sere sumbadi 시자 나로라 나자 베슈 nga 이나레 투이나 베슈 가리나 디게기 빠베기 아니 튕겐데 베슈 탁시에 지니 디주기 멘조도 좀 명한 라다 지기 도미도 와 디 지기 도스라네 지기 요베나 아니 따다 되고 제가 디야 수수기 히스키 나로 데이터 나로 ngo베나 아니 나란도 시자 나로라 아니 말레리아 베슈인데 말레리아 튕겐 제기 도미도 디조 세레 이제 메셔러 엘리멘트 당고 니워디 칼라나 community participation 따다 도미도 스다 community participation community 기 지자기 미만족이 공주들도 양
yage chuden ligung da chuden menha la ya leba hen dil pa we ge ni maong ba le tingen ja la tuben sugu yu an dil ya menha gi sane chuden chojung 도민도 조준디기 다다다다 한다 손디 초구 도민도 안 규제 샤그 도민도 미망기 대도 주도 난그 도민도 이 조중기 대들이야 시비토네 비타에레 따디 도지나 문고트기 탄다 산에 군지 명가긴지 기 네티베기 토네 단니도 로카시 증거래야 하나 방안조 뭐네 한다 풀 보디 체크업 기 리시지 고주요래 딜 리시 고주요 갑라야 고마주 공라 망조래야 아니 단다 꼰데카레 시작 약도인 집이 참아 깨다는 고도베레 고도베디 두스 지나는 미마래야 만조 튕긴 고주의 튕긴디 두스 깨다는 고도베에는 미망하게 하고 왜터네 튕게 내체마도 심바에나 명한 당한다 명한기 대외기 수기에 예점 모심바 디게마도 하고 말와 진짜 망조하고 할 텐데 리시비기 유도 딘디릭 딘주 양안 조게 고네 best practices 딘주 켄고야 케침부 직차주 유도 직차되어 디단 대외기 다 스탠다드 니워디 차도 거래 스탠다드 니워디 시자라 명한라야 튕게 가리 요베나 튕게 디게 디아니 네바 네베 록바 다는 신기한 시장이 미마 참말이야 고도 니주 디게 차상 야고친 고도 비기 유스레 비기 도스라도 벌 당보디 답명한 나로리야 명한게 민장저와 명한게 민장 디게 디 아니 벽에 난다 이임바체 다는 시 인지체 안 다는 신기 한스 케이스다 ngade shungi ngade gi mimangi ke den kang le so to nai pe ya bo pe chen kana jaga ina anda nge thona chung ga hungso da belugo bi da den ni kana jaga na lai ti sha do min jang ga la soji hospital din kana jaga na lai ti do la tin ti ti ju kana jaga na lai so to na pe me se ya bo de se sang kandar manzo ta miri da inde ton men la tu sambala khonju piju chiga le na ta ya shu ro wala ti sambala ya 인데기 보트 가라 카나다가 요와 데데 다나 시 마하라슈트라 이나 반다라 이나 마하라슈트라 키 케가라레 다나 맨파리 ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ 키 गाला खंदर ह्युमिडिटी खेंतोस योगो एदि के जंबो चिक चादु वर्ती साइनेस सिस्टम गाला या चिक चों न छि छामा या अनि साइनेस सिस्टम दि सोगु रेस दि छि निवो दि मेंहा ला या फैसिलिटी शैल हैव पिक्टोरल bilingual directional and layout signage rawa दिस संबल या दा केचिशु दि menhangi sangju re public utilities sangju chutongwe dane sing dezen kha dige changma ga jin khaw khaw ye me di kan la ya pictorial remote tang igi nyambo yu gyo ge ni de ge ne board te minja ne de syo wa na ya bo yo res ti shu yu di ta di gi ta sample chi gi ta na number jo le ya phucho dene ani nganju gi ta da ka sig ge nganju menhangi gongse jo wa menhang shapshu yu gongse hospital rate service rate dige di mene print out to enche yage reception area la char ko ta an mengal thunge khari kari ye me tige chasang gi board la syo che ya char ko di pe me se ke chim an mengal khadu ko chi ye khadu ko che gi an doctor su yi doctor ye da me tige thol pe me se changma reception la ya char to min do tige chasang na tin la ya siere ta ne sing health education gi IEC material la sonna and health education gi material dige chasang ani reception nam la ya pochin shadu sham de dige chasang ta e dina sing gi citizen charters la do mimang gi ani patient rights and responsibilities dige chasang ani menghang gi hada kotam cha go ke chumbo be res la dige chasang ani te ta ke chumbo chik cha yung de sambal ya chame gi thana chi go ya chik re thanda dina la ta ngibo di khala da menghang di gi vegetable element ngibo di service kharit digi na di mima la kendo pe sebuton kendo sugido usla du sambala kechisu di na diga ji di charu do dire ta pesala PHC limbe na doctor consultation yeti tu na chik di TB ward ta private room chik his private room de ta yena re mena keba yema chik chuna na yakshu re desirable na yena yakbure mena ke yema ta ni bed truk de go go preventive services health education preventive health checkup plan chik dige dikwe emergency care, the referral services, pharmacy, dental, medical laboratory, X-ray, MCH ki delivery room, ambulance service, and the nishingi chizo trading lishi ka trading lengung lishi ka dige di chala nang do mi do dige changma ani manzo kasigira di essential service dige di ta khandar reception area dam jar go ta dige kisim number zo
튕게 메나 맞아 모두 요이나 안디 가리가리 창기 요나 어디 잘 마상와 디게 되다 창와 수에디 남부족이 디 도난치 외직 차루로와 다디 페셔나 디 페전도 저래 단다 민장딜 임베나 디 페미스 야보도 데 딜야 타 디렉션 지치도 바 당보딜야 다디 카와치 갑졸 요나메나 디 예초로나 예초로셰 예초로나 예초로 체 디치 안딜야 파르체 단다 디나리 임베나 emergency department la par chik dwa la pharmacy ga ji par dwa dina sing doctor gi par dwa dina sing fire exit par dwa dina sangchue par dwa par ani direction gi remu di che an nyambol yi andi phui da engineer ge yo na re kana ta la so to na ta pe mi se ya kana ta la so ta na da so so nga di gi myumi di la ya ki khari phi dil pa we ji so to we na an tin de pe mi se ya bo re se na di ji da di ge di chuma sa de la ya na ba to ship chi wal di ge cha cha na so yo we na 안 계적이 니 차상 라그래 딜밥에 매와이나 안 계적 제 수면은 레고래다 이 망쳤다 요래다 이네고 안다 다당 리모당 안 이 디수 숨자냐 뭐 상그 도민들와 어디게 디 나버죠 도나치 직차루도 아 디는 신기 따단다 가시그래 안조 measurable element sumbadi 카르나 명항기 아니 each defined services should have appropriate diagnostic and treatment facility with suitably qualified personnel who provided outpatient, inpatient level sambala. Tuje yowa che, chalu taje che ki tuje yowa, menjo yowa, and dina shingi menjo pawe lije tangdum doswa. Di tagara ta kise lab ki dental lana dental tuje chasan yor dental doctor mena dental therapist mewa yana ani kya chato di dosambal ta di gap na le ngurwa tendire dina shingi menhangi ani nebegi ani nizu khari yowena dige chasang mendep jora mendep di ani mi damindal la share ma chen mi chik rangi takpo jaya che leji chik takpo che leji chik rangi ani gen khibe thon ani sul tego do sul tego men do sul nizu share che do di ki ani menga rangi policy ji tu sul di policy na se go chuma hospital policy ji su go ra su ka le ti se go ra 안 다른 신기 단다 가시래 명한 나로라야 다 가리 서비스 가리 available 나 튀긴 가리 요베나 디게 차사 명한 레젤라야 로직 총두지 gü니 오리엔테이션 미팅직 초네 디나로 고도 빼고 그래서 녀버도 와 덴tal 레제 조 아니 너싱 기나로 가리 딱지 지기 가리 민주 지기 하마고 아니 아주 너스 섹션 쪽이 차로 딱지 되잖아 딱지 가리 유메 하마고나 미지기제 들어갈래나 하고 마송 가리 이명아 디 유메다는 하마고는 남도인 제도 말와라 디집선 뭐 상말래야 고도 빼기 오리엔테이션 미팅 예발도 초고 아니 미팅 초교 디기 아니 이제나래야 레코드 나냐고 정말 초르벨은 초유열은 가디 초르는 가디 계속 된다는 레지스터 지나 뛰고 가디 초르 수수 사존디 테레베 아니 미수수 리제수수 냠슈 치르베 리제수수 냠슈 지투요 말베 안데 솔이야 세장다 차상 코베토는 이제 냐요나 이제디 통해요나 좀 맞게져라 그래 데네 스탠더드 숨바디 명항기 다 간다 registration discharge transfer 디게 차상라야 아니 SOP 다 요고에 개천보다 SOP 르빠웨기 아니 명항기 다 차례 남기요 다 익자 상마 SOP 네바기 니주 상마 SOP나 딜빠웨 차례 남기요이나 안디 시에레 딜로 섬발야 명항기 SOP 직 총중원에서 SOP 지 수요고래 registration 치에 admission 치에 discharge 치에 디게 차상가라 니지도 좀발이야 SOPD 단다 명항기 더 너스레 단다 대 수착이나 디 사만냠으로 소중기 SOP 지수 안자외 단다 감조기디 men di tab di bulay sample ki chulaya pejun ki chulaya thada dagas chik ngoju chik draft chi sha re di pejun ra re da dilaya number to c ne ani re chik number to draft na di go re dil physiotherapy yore SOP yore daga na sing nursing yore daga na sing dental yore daga na sing admission yore chesa number to dil c we thone ani susu rang SOP chik tepep china chig yore in these SOP sogyo di number to ki menga leje changmal kodo pe go re and mix it the devasu chagi medical staff in medical staff kodo nyaba pe go re samala ya dik kodo pe do pe mim do ding also interview chi ne leche re interview chi ni ha go re chesa odi no bala ya kandes the kandes chigi number to ki di
하고 스웰나 안데 가지고 정말 인터뷰 치 계제 티 SOP 요러벨나 하고 마송 가지고 갖고 저 트레이딩 라마서 나와이나 안데 트레이딩 때 매와다 찌기래 나버저기 저선 테교도 있잖아 냐고 거라 제가 patient transfer patient refer तावेंदी छसांग च SOP ची कुयर नेने अनि मेंहान स्टैंडर्ड ngawa dita मेंहान लेजे चोलया मेंहान नेबा सुलेवे न छांगमा ले अनि नेबा छांगमा चिकजों न छि थिंगेन जाय दे केचमो पेरेस ल दु संबला या ता चिकजों ल दु संबला दी चिकजों थिंगेन जाय दी अनि पतकोरा लमदेन दा थुबेगे थोने मेंहांगी तदा ता लमदेन ल मेंहांग पॉलिसी टेप छि सुगुरा गाइडलाइंस छि पॉलिसी गाइडलाइंस ति ल थुबेगे थिंगेन जग दुस 디지 차도 거래 디 나로니 캐치슈디 단당하죠 디차디도 가시그래 매한기 policy 탭 나로라 patient ki rights and responsibility an 공세 안 다네신기 billing 디게 차선 창말이야 가리 템베 치와 디는 신기 billing 치기도 디다 그래 매한기 네버 medical record 나리면은 미 네바 창말이야 doctor 기 당바 initial assessment 치도 치면도 디는 신기 단다 가시그래 네바 녀와예든 네바 녀교기 다 간다 patient record chiora patient history sheet chiora dinalo doctor gi chenda gyadu kyamendo sugi takje chi sugi care tesha sugi di chi chetan da changma takta pa di pa chidu chimendo di siere din shingi ani neba chola ya chi khale neba mekha nyegyo gi neba chola ya ani chi ge chedon da dembe to ne quran chola ya ani chi ge chabji shue da quran zo gi ani keja yapu shie keja chubu mebe to ne di chi go ere an da ne shingi pime 네바치 페nan 딜야 멤버 포지기 딱지 능기 요에는 딜야 네바도 안 피메 메셰브치 술로 고구요 와다 간다 어딘데기 자가슈 팀 요와네시 딜레 파베 차다 능기 도민도 디게 차산 디나로야 스탠다드 디왈 메셔러블 엘리먼트 디왈 시에레 데네 스탠다드 트루버 디타 SOP 한다 자타 뉴르교 리시기 디자인 디기 아니 찰레난다 디 아니 람드엔다 파베기 능기도도 당보디 가르스는 명한 디기 emergency case chigle wa ina di khawala receive chigre khawala jo menju chigre wela jero wa di gi saja dige di identify chidu chimido di changma SOP na ha go chesa number jo SOP emergency service la SOP nyebar tu syo go re SOP di syo ne an di ngajo khawala receive chige an receive chi sa we jela khawala ngajo case di handle chigre khawala manage chigin be an di khande transfer chigin be case del transfer chima to khawala kigin be di chasan dina se go di nyambo la ambulance dige na la ni chuje 다다 창도 참도 주제기 민디 단다 디왈이야 오크시전 실린더 레 스테토스코프 PB apparatus first aid kit 디게데 창도 참도 안 딜파베게 안 레젤이야 나다 베이직 트레이닝 지 도민도와 디게 차상 거돌이야 저 스탠다드 디왈 메셔러블 엘리먼트 디왈 CH 차데거레 데네 standard dimba di and documented policy and procedures guideline on CPR should be available to cardiopulmonary resuscitation ki lamdun di lappa be ki ani lamdun digi ani manual chick print out to any number to gi nursing teze re emergency teze ti nang nyabar to nyago war di kana reference chedorwa di nyabar an di nan shin gi logic la charchik nyabar to leje to la ya CPR training chik tego go menga rang gi ta member gi trainer re mesha kemba chi trainer re kadar menga godi shuwe to ne direct patient care dewa yu din chama le training chik nyabar to tego go ra standard kewati ani ngazu menghang ki ani migi miri tang chulu tang an thani singi formal yewa mewe thone tingin jagi yule sombala ya tangbodi menghang ki ta di khande ha gu la na wena menghang ki policy tab di sugi ro na bo to din amlo ding yewa to se u policy no la ngazu menghang ngone an di sewa na singi ngazu menghang di gi ani gender religion cultural economic ani disability cultural social reason de thone aju yewa che chi mes tingien changmal chikba is ani female level female zole mene privacy the security gi ngaju ngaran ju khang tutur ji phugi is tingien jagi is la dire jagi is ra an dhana shingi mimal nalo no ombu kyunje da de yowe na ani dinalo no ombu kyunje da gel pawe ta ke lo ke gol pawe infrastructure khonju gi gogol pawe gi ngaju sensitive chas chine khonju la pawe gi rams ta ani khonju la pawe gi wheelchair da de thadi chi is di sama ajo te standard ke wona siere standard go na le na dan nebegi menga na neba sulle wena digi gi ani privacy
and konzu gi ni chu shekyo du zong confidentiality thon nyare nebai gi chedon le yang ju khatu ni kuzi chi ko de pe chigi yins la da chitu chigi res la chigi yins la da di standard go di charu chigi dos la war wa chil la du sambala da thangbo di ma ju khar ta na neba su lewe na neba zo gi ani member in the mention member this ti call privacy te ko de ke chum ber wa neba la chi sambala ya ti jing de ne nebe gi ni zu khari su wa na di ti yak po chi ne confidential to nyare nebe zo kamyon na wa ta chi tungen service te ka blame be ne une chi ke chedon da dembe to ne khajul khuji da dembe tungen jae ro an di nyambo la ya ani chi ke mixe gi da 마르 치존 나로리아 다 카시엘 소셜 스티그마 트레와 유교 여러와 samkham nebar re hiv re thadin singita naza shema hepatitis b re tindeleya tata tindeleya mixe gi konju gi neju tinzu sawa mashoro ya ta konju gi nyaza chi ko ya tinzu kechumbu pe res an thama di men to feedback system me khan sangma le ya suggestion box chi chu go re ta konju lewen suggestion box su du chu mi du suggestion box chu wa de shingen nebe gi complain khari yowen di le tingyong gi ngone quality team ngone di le review chi an di le ya kinjing gi ngone ta di le ya khari action lengo to khari yarge tang wu de thone de chik system chik mechanism chik de chik so gu res la ni standard gu na na ti chik cha de re and di ta the access and patient care ki ne che ta dewe ge standard ge cha de